čau! Danes pripravljamo hiter in uravnotežen obrok, ki je v bistvu alternativa sendvičom iz avtomata. Seveda potrebujete s seboj vedno in povsod palični mešalnik. Zadeva je preprosta, uravnotežena in hitro narejena. Si pogledamo? Pa dajmo. Za naš hitri snack potrebujemo vse tole in pa novi shaker od proteinov.si. Tada! Prva stvar. Trenutno moj najljubši pistacija, okus, Iron Max, 1 ml. Tole. Druga stvar, žlica javorjevega sirupa. No, bom mičkam bolj sladko. Še manj masten jogurt. In pa žlica arašidovega masla. Cak. Tole umetnijo. To je tako dobro. Tole umetnijo zdaj zmiksamo. Ponovno. Nastal je fluorescenčen, nizkokalorični arašidov jogurt z okusom pistacije. Veliko boljša stvar, kakor pa sendvič iz avtomata. Definitivno. Top shit.